Shalom. Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Suksme pisan titiang atorang majeng ring ide Sang Aji. Sani sampun ngicen kerahayuan ring irage sareng sami nyantos semeng puniki. Pamiarsa sani kapiulangan ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Ring sajeroning ngemargiang kahuripan ring jagati puniki. Sering pisan pikayunan iragane kelem antuk meweh ni kahanan. Nanging, sabdan ide Sang Aji ngicenin margi sane galang. Ngiring cinga ring cakepan suci, sani membau sang indik sapunapi patutne iraga mepikayun. Sani munggah ring Filipi papat pausan kutus. Sani mebaus kadi puniki. Pamuputi pun inggih para semeton. Incepang jering kayun semetoni salui ring paindikan sani ayu. Miwah paindikan sani patut kapuji. Inggih punike paindikan sani sujati, sani lur, sani patut, sani suci nirmale, sani asli, miwah luih. Murde dharma wacana daw semeng puniki inggih punike. Nguah pikayunan, ngardi kahuripan sani galang. Pikayunan punika, pinake benih sane mentik ring jero para mepikayun iragani. Yening iraga nandur benih sane becik, pastike laksanane taler pacang becik. Ide Sang Putra Yesus Kristus ngicen pengajah pabuat iraga, mangde setate nyuciang pikayunan saking sakancan pikayunan sane kaon. Ring sajeroning dreste ring bali, sane kakawitin antuk pikayunan sane suci. Antuk pitulung saking ide Sang Roh Suci, iraga kaicen kakuatan, mangde praside nguah pikayunan sane peteng dados galang manut ring pekarsan ide Sang Kristus. Yening pikayunane sampun galang, pastike krunane miwah laksanane pacang ngewetuang kaluwihan majeng ring sasami. Sakadi sunaran galang kangin sane nyuryanin petengi. Ngiring setate ajeg satilu tering sabdan ide Sang Putra Yesus Kristus, mangde pikayunan iragani setate suci. Dumogi ide Sang Aji setate ngamertanin iraga sareng sami. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus. Miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami. Saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema. Ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.